terrible things are happening in South Afurika Africa. y'Epfo iri gukora ibintu biteye ubwoba muri kiriya gihugu, hari kuba ibintu bidasanzwe. Ubutegetsi bwabo buri gukora ibintu bibi cyane, ibintu natwe turi gukora iperereza kandi turaje inshinga nabyo, turaza gukomeza kubikurikiranira hafi kuko turabizi neza ko bari kwigarurira ubutaka bw'abaturage bitabaye ibyo ahubwo bakaza no gukora ibirenze. Donald J. Trump niko yitwa, aherutse kurahirira inshingano zo kurera Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu minsi ya mbere ya manda ye, akaba yumvikanye yifatira ku gahanga Afurika y'Epfo hatitaye ku bibazo ifite muri ibi bihe bitayoroheye bikomoka cyane ku biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bifitanye kandi n'isano y'amakimbirane ari kuzamuka cyane hagati y'u Rwanda n'iki gihugu. Ikibazo cya Leta ya Afurika y'Epfo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirakomeye cyane kuko mu minsi itambutse uwitwa Elon Musk, umuherwe ukomeye cyane unafite inshingano zo gukurikirana imikorere y'inzego nkuru z'igihugu, inshingano yahawe na Donald Trump, aherutse kwandika ku rubuga rwa X ko amahanga akwiye gukanguka maze agakurikirana ibiri kubera muri Afurika y'Epfo, ngo kuko nyine hashobora kuba hari gutegurwa Jenoside yo gukorera abazungu. Icyo gihe yagaragaje kuri X umuzungu wari mu murima ari hakubitwa n'abirabura, maze atangaza ko ibiri kubera muri Afurika y'Epfo bikwiye guhagurukirwa, ndetse asaba na perezida w'iki gihugu Cyril Ramaphosa kugira icyo abivuga. Ibi byose bifitanye isano n'umushinga ukomeye wa Leta ya Afurika y'Epfo wo gusaranganya ubutaka ku baturage bayo kugira ngo abatishoboye babone aho guhinga. Nyuma y'aya magambo akomeye yo gutera ubwoba ya Donald Trump kuri Afurika y'Epfo, utavuga rumwe n'ubutegetsi uhagarariye ishyaka rya AFF ahise asimbukira imbere ya za kamera atangaza ko yitandukanyije n'iterabwoba rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ko byanga bikunda uyu mushinga ugomba gushyirwa mu bikorwa. Julius Malema ni perezida w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri Afurika y'Epfo, Economic Freedom Fighters EFF. Hati ibyavuzwe na Donald Trump twataka kandi biteje inkeke ku busugire bw'igihugu, nibyo kudukorogoshora bikatwibutsa ko dukwiye kwigira tudashingiye ku nkunga z'amahanga, tugatangira gushaka uburyo twarekura burundu inkunga z'abagashaka buhake bakoresha amafaranga yabo mu gushyira igitugu kuri gahunda z'ubukungu ndetse n'imirongo migari abantu bagomba kugendera. Twe nk'Afurika dukwiye kubyanga. Trump ntago agomba gukoresha kuba tumvishije neza atanasobanukiwe neza ibyo duteganya gukora ngo yivange mu byo duteganya gukora bigendeye ku itegeko nshinga. Twe nk'Abanyafurika y'Epfo kugira ngo ajegeze ubwigenge bwacu, ndabicaho akarongo ko ishyaka EFF rihagaze ku mwanzuro wo kwiyubakira ubuhinzi buteye imbere bizatugeza ku kuba igihugu giteye imbere mu by'inganda. Nta na rimwe tuzigera tugendera ku gitutu cyabo mu burengerazuba bw'isi kandi twaramaze guhumuka amaso tukabona ibihugu byabashije gutera imbere nk'Ubushinwa ndetse n'Uburusiya, tutibagiwe yemwe n'ibihugu byose byo muri BRICS bidakoresha ububasha bwabyo nk'igikoresho cyo gucisha bugufi ibindi bihugu. As an instrument to impose their will or bully other nations into submission. None uyu mwuka mubi uri kuzamuka hagati ya Afurika y'Epfo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika uri guturuka ku kimu by'ukuri? Ese hari aho uhuriye n'amakimbirane amaze igihe avugwa hagati ya Afurika y'Epfo no kwivanga kwayo mu bibera mu burasirazuba bwa Kongo? Reka tubiganireho. Njye nitwa Eric Rukundo, Sage Direct. Si byose amateka, politiki, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi nizo tuganiraho kuri channel. Erega ubwo nabahaye ikaze. Perezida Donald Trump yatangaje ko agiye guhagarika inkunga yose Amerika yahaga Afurika y'Epfo kugeza hakozwe iperereza ku bibazo yavuze, gusa akavuga ko nta bimenyetso afite, maze asobanura ko icyo gihugu kirimo gufatira ubutaka kandi ko abantu bamwe barimo gufatwa nabi cyane. Trump yanditse ibyo ku rubuga rwe Truth Social, gusa ntiyavuze abo bantu abari bo cyangwa ngo atange amakuru arambuye kuri icyo kibazo. Mu gusubiza ibyavuzwe na Trump, Perezida Cyril Ramaphosa yavuze ko Leta ya Afurika y'Epfo nta butaka yigeze ifatiye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2023 zageneye Afurika y'Epfo inkunga igera kuri miliyoni 440 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko imibare iheruka ya Leta ya Amerika ivugwa n'ibiro ntaramakuru Reuters ibigaragaza. Ikibazo cy'ubutaka muri Afurika y'Epfo cyakomeje gutera impaka mu gihe leta yashyize ingufu mu gukemura ikibazo cy'ubusumbane mu gutunga ubutaka. Ibi byanenzwe cyane n'abakomera ku bya kera barimo umuherwe Elon Musk
umuntu wa mbere ukize ku isi wavukiye muri icyo gihugu nyine, ubu akaba ari umujyanama ukomeye wa Perezida Trump. Ramaphosa yatangaje ku rubuga rwa X ko itegeko riheruka kwemezwa rigendanye n'ingurane hatari igikoresho cyo gufatira ubutaka, ahubwo ari uburyo bwo gutuma rubanda rugera ku butaka mu buryo bungana kandi buteganywa n'itegeko nshinga. Yavuze ko bizeye kuganira n'ubutegetsi bwa Trump kuri politiki ya Afurika y'Epfo y'ivugurura ry'ubutaka. Mu kwezi gushize Perezida Cyril Ramaphosa yasinye itegeko rivuga ko hamwe na hamwe leta itazajya ihingurana abantu yimuye mu butaka bwabo kubw'inyungu rusange. Pretoria ivuga ko iryo tegeko ritemerera kwimura abantu mbere y'uko abaho kumvikana na ba nyir'ubutaka. Gusa bamwe babona ko iryo tegeko ryaba rigiye gutuma leta ya Afurika y'Epfo ikora nk'ibyo Zimbabwe ku gihe cya Mugabe yakoze, yambura ibikingi abaturage bayo b'abazungu itabahaye ingurane. Muri Afurika y'Epfo ubutaka bunini buracyafitwe n'abazungu, kimwe mu byo abirabura muri iki gihugu binubira. Kuri manda ye ya mbere Donald Trump nabwo yanenze politiki ya Afurika y'Epfo ku isaranganywa ry'ubutaka ryariho rikorwa hari ibikorwa byo kwambura abazungu ibikingi byabo. Icyo gihe mu gusubiza Perezida Cyril Ramaphosa yavuze ko atazi impamvu ubutaka bwa Afurika y'Epfo buba ikibazo cya Trump, yongeraho hata Afurika y'Epfo si ya Donald Trump, natureke va mu bibazo byacu. Kubambura ubutaka byahagurukije bamwe muri abo barimo na Elon Musk, babona ko ari hohotera. Uyu Musk yavukiye Pretoria mu 1971 ku babyeyi b'abazungu, nuko aza kuhava ari umuhungu w'imyaka irenga gato 10. Musk yagiye anengo gushyigikira amategeko asa nayo mu gihe cya apartheid hatuma abirabura baguma munsi y'abazungu, ibyo ubwe yagiye ahakana. Ibi rero birumvikanisha neza ko amakimbirane hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Afurika y'Epfo ntahahuriye na gato n'ibyo Afurika y'Epfo imaze iminsi ivugwaho mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no kugira uruhare mu gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ni nuko nsoje. Wanyuzwe? Niba ari yego, kora subscribe tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Njye nitwa Eric Rukundo, Sage Direct. Si byose amateka, politiki, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi nizo tuganira kuri channel. Nawe ubutaha.